我来看英国一个统计，2024年为越南冒险偷渡去英国的人，是比前一年日头增加177%。不过越南的经济是发展了袂歹，这个偷渡出去的人哪会遐济呢？主要原因是伫咧故乡收入真低，或者是欠少方便去英国，做一寡非法的头路。这个人伫咧英国，会当讲是进无步，退无路。 对于越南来吴先生，即马暂时住伫咧伦敦的这个庇护所，在此之前，伊和人口集团的人关伫咧公寓内面照顾大麻，长期吸大麻的插鼻的气味，会强迫无法度喘气。疫情期间，吴先生破病无在调做事，和即寡大麻规拢冷去。伊惊讲，和定期来检查的监控正拍，就甲窗门讲破逃走，尾啊昏倒伫咧路边，互人送去病院。 一个名叫做救世军的反农业救援团体，甲伊斗3工。Vào các cái phòng ấy thì là mình cực kỳ là ngột ngạt, khó chịu. Thì gần như là vào trong các cái nhà, vào trong cái nhà đấy là mình phải làm việc. 吴先生是英国甲越南人口走私事件的受害者之一。伊伫咧故乡因为经营房地产失败，欠真侪钱，学到的证书。 笔记看是要卖北内器官，也是去英国替因做事。2015年离开故乡来到英国，和人口集团协助伊做真侪努力的工作。这段期間一直互人拍，上面是該關伫咧公寓內面照顧大麻。Thế nhưng có những thế nhưng thỉnh thoảng là có những đêm mà tôi không ngủ được thì nó lại hồi lại, nó lại thì có những cảm giác nó cũng như vừa nãy mà. 根據英國內政部的資料，2024年1月到9月，來到英國的越南人數大幅度增加到3307人，比前一年增加177%。排名是伫阿富汗、伊朗加敘利亞移民後壁。非政府組織國際反奴役運動講，這個人差不多攏是人口集團的受害者。 越南甲英國之間的人口販運組織已經敢若是無益事業系統化伫咧運作。 No, this is not an isolated case. We have over 101 nationalities in our service, and Vietnam, and those from Vietnam, it's one of the top 5 countries. The story that Joanne shared is a typical story of somebody who has been potentially a victim of modern slavery because of the way he was exploited, the way he was moved across different countries, and then was in a situation where he couldn't escape. He was in debt. And then he found himself, working in a cannabis farm. 自從2021年到即馬，救世軍已經接受135位越南人。英國移民執法小組伫1月突擊行動，掠到超過600人，甲去年同期比增加73%。不過，人口集團組織正了解警方的作業，警方攏只敢若會當發現受害者，無後的主使者攏掠袂到。 英國甲越南兩個國家2024年簽合作協議，希望雙方加強打擊連鎖集團，和這種代志袂閣發生。Dạ vâng ạ. Tôi biết là nếu như bây giờ mà tôi mà trở về thì chắc chắn là chúng nó sẽ bắn thôi. Tôi biết. Và không những như thế mà nó còn liên lụy đến. 被救出吳先生即馬拄到兩難的問題。 若轉去故鄉，學到會該必笑，不過申請英國庇護，即馬閣被駁回，當時一旦上訴，也閣唔知。公司新聞張淑芬編輯。